Goran, specijalist podršku poslovanju, top računovodstvo servisi. Moja uloga ovdje je zapravo ono što i samo ime govori, podrška poslovanju, ali možda ne na način kao što bi mislili kad prvi put čujete taj izraz, jer ono što ja radim je programiranje raznih alata, aplikacija ili izrada podatkovnih modela koji kolegama pomažu u izvršavanju svakodnevnih ili izvanrednih zadataka. To znači da ako neki zadatak može trebati 3 tjedna da se završi jer se radi o jako velikoj bazi podataka koju treba posložiti, transformirati podatke da bi dobili ono što nam je potrebno, ja mogu za manje vremena napraviti aplikaciju ili alat koji će to napraviti za vas u minuti koliko god to puta bude potrebno. Naravno, zadaci kojima se ja bavim su dosta drugačiji od onih što rade moji kolege koji su mi ujedno i klijenti. Pa je stoga jako važna komunikacija, pa bih ja onda svoje zadatke nekako podijelio ugrubo u 3 kategorije, što je komunikacija sa klijentom, znači prijenos informacija u oba smjera, izrada samog alata ili aplikacije podatkovnog modela, ovisno o tome što je potrebno, i na kraju testiranje. Ali naravno, ti zadaci se moraju izvoditi svi istovremeno, više-manje, jer ne možemo sve informacije dobiti odjedanput na početku, uvijek će se nešto izostaviti. Isto tako, testiranje ne možemo odraditi sve na kraju, jer ako ne testiramo za vrijeme izrade samog alata ili aplikacije, onda na kraju vjerojatno nećemo pronaći sve potencijalne greške koje su mogle nastati. Ono što je važno u svakoj firmi, to su zadaci vezani za kadrove. Dakle, za zaposlenike, njihovo nagrađivanje, isplate bonusa, plaća i slično. I kod nas u INI, kao što vjerojatno znate, imamo jako puno zaposlenika. Firma u kojoj ja radim, top računovodstvo servisi, radi kadrovske poslove, isplate plaća za cijelu INA grupu i kad dođe neki zadatak, pogotovo ako je to izvanredni zadatak, kad je potrebno provjeriti bilo prisutnost na poslu ili nešto slično, za to je potrebno jako puno podataka pregledati, znači za čitavu godinu za sve naše zaposlenike, to posložiti u nešto što ima smisla i na temelju toga izračunati već što god je potrebno, bilo da je to neki bonus ili nešto drugo, prava na godišnji odmor, što god može biti. U tom slučaju takav zadatak može potrajati 2 ili 3 tjedna da se on ručno napravi, dakle u Excelu sve podatke posložiti i transformirati da bi se dobio potreban pregled. A u tom slučaju onda kolege mogu zatražiti pomoć od mene. Izrada alata bude gotova vjerojatno manje od 2 tjedna, dakle slično vrijeme kao što bi trebalo za ručnu izradu, ali onda se taj alat može koristiti koliko god puta to bude potrebno kasnije. Moje radno mjesto je zamišljeno da bude na raspolaganju svima. Dakle, to nije bitno da li su to direktori i menadžeri ili su to kolege. Štoviše, uglavnom su to kolege koji obavljaju svoje zadatke standardno kao što bi uvijek radili, ali onda kako sam se ja uveo u to radno mjesto, kako su se oni navikli na moju prisutnost ovdje, sve više smo počeli surađivati i olakšavati njihove zadatke. Tako da sad dobijemo od toga da oni troše sate na pripremu podataka ili izradu izvještaja. Oni potroše 5 minuta na to kroz korištenje alata ili aplikacije koje smo zajedno izradili, a onda ostatak vremena mogu iskoristiti na osiguravanje ispravnih rezultata i da to rješenje koje su trebali donijeti bude savršeno. Najčešće surađujem sa odjelom konsolidacije podataka, što je za tvrtku kao što je INA grupa vrlo bitno, pošto se mi sastojimo od puno manjih društava, čije je onda sve financijske izvještaje potrebno konsolidirati, odnosno spojiti u jedan izvještaj koji će predstavljati čitavu grupu. To je veliki proces koji zahtijeva puno pažnje i u njemu je preciznost važna više od možda bilo kojeg drugog dijela poslovanja. Za sada koristimo samo ono što nam je dostupno u sklopu paketa koje firma već ima. To je dakle uglavnom sve vezano za Microsoft Office, ali mi imamo čitav paket Office 365 aplikacija, dakle tu su i Power Apps, što je možda nešto novo, što nije loše istražiti jer donosi mnoge mogućnosti, uključujući i mobilne aplikacije. To je naravno Excel i Visual Basic for Applications koji je integriran u Excel kao i u sve ostale Office aplikacije i on zapravo donosi najviše nekakvih mogućnosti unapređenja, poboljšanja i ubrzanja naših procesa u svakodnevnom radu. Onda sad iznad toga ono što je najnovije došlo, čime smo se tek nedavno počeli baviti ovdje, su takozvani Office Scripts, što je slično kao i Visual Basic for Applications na desktopu, samo što je to u online formatu. Dakle, Office Scripts funkcioniraju samo online, dok Visual Basic funkcionira samo na desktop računalima.
Najbolje svakako bih rekao da je dinamika u ovom poslu, jer ono što se meni najviše sviđa je to što nijedan zadatak nije isti kao onaj prethodni. Štoviše, često se dogodi da nije ni sličan kao onaj prethodni. Stoga je uvijek zanimljivo nalaziti nekakva nova rješenja, naučiti nešto novo, što je zapravo nekako najvažnije i meni najzgodnije, da imam priliku uvijek naučiti nešto novo. Jer što se tiče programiranja ili općenito izrade podatkovnih modela rada s podacima, uvijek postoji nešto novo za naučiti, uvijek postoji nešto novo što je otkriveno i što se može primijeniti baš u ovaj zadatak koji smo sada dobili. Osim toga, može biti dosta izazovno baš ova komunikacija sa kolegama, odnosno sa našim klijentima, jer oni ne znaju ono što mi radimo, mi ne znamo ono što oni rade, barem ne u potpunosti, naravno neke elemente znamo. I onda ja ne znam točno što sve njih trebam pitati, oni ne znaju što mi sve točno trebaju reći. I onda tu je potreban je veliki fokus u tome da se postave sva potrebna pitanja, da se prenesu sve potrebne informacije. Za ovo radno mjesto najvažnije osobine bi vjerojatno bile strpljenje, inovativnost i proaktivnost. Strpljenje zato što, iako je ovo posao u programiranju gdje se to očekuje, on je možda nešto drugačiji od onoga što biste očekivali kad mislite o programiranju, jer tu se ne odnosi samo na rješavanje nekakvih matematičkih ili programskih problema, nego ulazi i komunikacija sa korisnicima, konstantna, i problemi su uvijek novi. Dakle, tu gotovih rješenja uglavnom nema, bilo da sam ih ja već napravio prije ili da postoje na internetu. To su najčešće nekakve nove stvari za koje je potrebno ponovno pronaći novi pristup. Tu se onda veže i inovativnost, jer razmišljanje u smislu dobivanja novih ideja ili out of the box thinking, kako to volimo nazvati, je jako važno jer ono omogućava bolje i jasnije rezultate nego standardni pristup gdje imamo samo nekakve gotove elemente koje uvijek upotrebljavamo na isti način. A iznad toga svega je proaktivnost, baš zbog ove sredine gdje surađujemo sa kolegama koji nisu u našem poslu, a također mi nismo u njihovom poslu. I onda mi moramo moći vidjeti gdje možemo pomoći, kad oni to sami možda ne mogu uočiti, pa onda predložiti izradu novog projekta, izradu novog nekakvog rješenja da se proces poboljša ili ubrza. U programiranju općenito na sadašnjem tržištu fakultet nije presudan element. Ja sam završio 5. gimnaziju, nakon čega iskreno nisam znao što bih dalje želio raditi, ali sam se kroz poslove koje sam radio sam educirao onome što me u tom trenutku zanimalo i to je u posljednjih 7 do 8 godina uglavnom bilo programiranje i rad sa podacima. To sam implementirao u svoj rad kao nešto ekstra kod prijašnjeg poslodavca i onda sam na temelju portfolija koji sam napravio mogao bez problema dobiti posao koji sam htio. I tu se zapravo dotičemo onoga što je najvažnije u programiranju i sličnim poslovima, to je imati dobar portfolio. Da biste poslodavcu bili privlačni, ako imate dobre rezultate prijašnjeg posla, bez obzira jeste li bili plaćeni za to ili niste, možete dobiti posao koji želite. Ako volite programiranje, ali ne volite stalno sjediti samo za kompjuterom i nemati nekakvog ljudskog kontakta, ovo je dobro radno mjesto za to, jer je ovdje obavezna stalna komunikacija sa kolegama, koji su naravno ujedno i naši klijenti. Ali s druge strane, ako volite konstantne izazove rješavati raznovrsne probleme, onda ćete se sigurno moći priviknuti na ovu komponentu komunikacije s kolegama, jer su ovdje problemi uvijek novi, rješenja uvijek zahtijevaju nove inovativne pristupe i stalno ćete osjećati da ste izazvani u svakodnevnom radu.